I pozdrav svima, ja sam Skotan, danas igramo igricu pod imenom Bloxorz. Ja sam vrtilica. Ok, idemo započeti igricu. Dakle, 33 stage-a ima tu. Bloxorz. Kako mi možeš dati 33 nivoa kad je to za mene nekako previše? A? Objasni mi to. Ok, naravno ja se šalim, 33 nivoa sigurno nećemo snimati. Snimit ćemo par nivoa. Ok, idemo next. Ok, to su ove gluposti koje već treba znati. 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9. Stage 1. Ok, ajde se treba tu snaći. Tako nekako, ovako. Stage 2. Ok, da vidimo što se radi ovdje. Ovako. Otvaraju se most. Ok. Otvorili smo i drugi mostić. Ti mostovi su neki novi. Bar mi se tak čini. Nikad nisam vidio takve lijepe mostove. Ok, to. I to. Stage 3. Ok, da vidimo kako ovo izgleda. Ok. Kako da se ja sad tu okrenem? Dobro, otkrenem. Kako da se okrenem ovdje? Ok, ovo, ja mislim da će ovo već biti komplicirano. Ili možda čak i neće toliko. Mene će biti komplicirano. Spetljio sam. Sad sam se otpetljio. Ok, idemo tako. Ok, evo mene tu. Tu sam. Ajmo to. Stage 4. Ok, nema šta tu sad trebam. Ovako. Ne mogu. A šta je ovo? Neki sir? Jer to gauda možda? Ok. Trebamo čekaj, možda... Ne. Znači trebam na ovu stranu. Hop. Ok. Sad se kotprljamo do tud. Ok, da vidimo. Ok, sad bi se nekako tu trebao stat. Propao sam kroz sir. Čovječe. Sram te bilo kako si propao kroz sir. Pa jednostavno, zato što je lagan. Ok, ja mislim da sam kakužio foru, sad idemo ovako. To, stage 5. Ok, ovdje imamo neke gumbiće. Opala. Otvori se. Zatvori se most. Ok, idemo naprijed. Tak. Ok, idemo tako. Tako. Ajde vidimo ovako. Da li mogu propasti? Ne. Ok, idemo sad tako. Opet ne. Moram se vratiti na. Ok, ajde da vidimo sad tako. To. Stage 6. Ok, da vidimo. Tu. Ok, tako. Idemo. Tako. To. Ok, sad ja samo trebam neku foru ovdje upasti. Kako se to prelazi? Kako se ovo pređe? Ne na tu stranu bi dao, na ovu. Okay. Kako ti malo fali da upadneš isto. Isuse Bože. Ja ne vjerujem. Ok, to. Ajde, to. Ok, uspio sam. Ajde sada se prebacimo ono. Stage 7. Već smo na stage 7. Teško mi je da putujem kroz ovu dolinu. Dolinu? Ok, ovo je zaista dolina. Ok. Ajde, morat ću probati ovako. Ok, tak. Opet ne mogu otvoriti. Ok, onda idemo ovako ispravati. To. Ok, upalili smo ovo.
Ali ja mislim da se nisam ispravno stavio. Ok, opet sam pao. Čekaj, znači uglavnom sad znamo ovaj tu dio. Tak, sad se staneš na i sad se vratiš. Sad moram se najvratnije ovako. Tako. Ok, to. Jej. Ok. Sad na koju foru da se ja prebacim do tamo. Mislim, ne prebacit, nego... Znači... Trebam neka kuća ovdje. Evo ga! Stage 8. Ok, ajde vidimo što se radi tu. Mene baš zanima čemu služi ovaj gumb. Ok, ne znam ni ja čemu služi ovo. Ajmo doći na to. Ajde! Pokreni se. Dvije male bebe nastale od onog odraslog čovjeka. Ok, dajmo. Koja smo mi beba? Mi smo ova gornja beba. Idemo te tu namjestit. Čekaj, šta piše ovo dole? Remember to use the space bar to toggle between the two small blocks. Znači trebam kliknuti space da bi promijenio. Ok, i to je isto. Ne lažu me. Ok, to. Jej! Stage 9. Ok, da vidimo što se tu radi. Mi smo već na 9. Ok, da vidimo ovo. Opet dvije šta bebe? Opet se dva klizance susreću i budu sretni zauvijek. Ok, mi smo koja beba? Mi smo desna beba. Ok, idemo te staviti tu. Ok, sad smo druga beba. I šta sad? Možda ovo? Ovaj postupak neće ići. Ok, to. Ste vidjeli ovo? Koliko sam se puta pomaknuo. Ali ne računamo passcode. Ok, idemo dalje. Tako. Ok, sad smo promijenili, idemo tako. Wow. Stage 10. Ajde još 10 ćemo vidjeti kako izgleda. Ok, opet ovaj tragičan gumb. Tragičan. Ok. Idemo mi samo do našeg susjeda gumba. Ok, evo nas. Upalili smo most. Što je jako dobro. Ok, idem se vratiti. Ok, tu se trebam stati. Sad smo izmijenili u ovu bebu. S kojom ćemo doći do tu. I staćem. Ova dva mosta koje vidite su pretežito se sad otvorili. Ok, idem se samo vratiti. Ajde da imaš kako je stanje gore. Ok, to. Opet smo dvije bebe. Sad imamo već 3 pare ili 4. Ok, mi smo ova nova beba koja ide tu. Sad smo stara beba koja ide ovdje. Stage je dan. Ok, ovo ne znam. Već vidim da će to biti mali problem. Ok, to. Možda i neće biti neki problem. Na neku foru moram doći do tamo. I to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidio, ostavite like, znači lupite like u znak podrške. Znači, subscribe se na kanal ukoliko još niste i vidimo se u sljedećem videu. Doviđenja.